थ्याङ्क यू एनसी एकाडेमी। गुड मर्निङ एभ्रिवान। मेरो नाम चाहिँ मनिषा मुखिया। म चाहिँ ओपिटी डिपार्टमेन्टबाट विगत 2014देखि हरेक हप्ता शनिबार शिक्षामूलक कार्यक्रम हुँदै आइरहेको छ र आज पनि शिक्षामूलक कार्यक्रम हुन गइरहेको छ र आजको मेरो टपिक रहेको छ ल्याप्रोसी। यसमा कन्टेन्टहरू रहेको छ इन्ट्रोडक्सन, कजेटिभ एजेन्ट, ब्याकग्राउन्ड, क्लिनिकल फिचर्स, इन्भेस्टिगेसन, डायग्नोसिस, ट्रिटमेन्ट, प्रिभेन्सन र कम्प्लिकेसन। अनि वाट इज ल्याप्रोसी? ल्याप्रोसी भनेको के हो त? ल्याप्रोसी इज अ ब्याक्टेरिया इन्फेक्सन डिजिज. इट इज मेनली एफेक्ट द स्किन, नर्भ एन्ड अपर रेस्पिरेटरी ट्र्याक. इट इज अ क्रोनिक डिजिज. Not everyone exposed to the bacteria gets the disease. यसको ब्याकग्राउन्ड के रहेको छ भन्दा ल्याप्रोसी इज वान अफ द ओल्डेस्ट नन डिजिज. इट हेज कजेड स्टिग्मा, रिजेक्ट एन्ड डिस्क्रिमिनेसन इन सोसाइटी. इफ अनट्रिटेड इट क्यान लिड टु डिफर्मिटी एन्ड फिजिकल डिसेबिलिटी. एर्ली डायग्नोसिस एन्ड ट्रिटमेन्ट क्यान प्रिभेन्सन दिस कम्प्लिकेसन. Leprosy remains a public health problem in many developing countries. It is common in Asia, Africa, and Latin America. Around 1 to 2 million people have disability due to leprosy. Community care and support are important for affected people. यसको ब्याकग्राउन्ड डिस्कभरी चाहिँ डाक्टर जी.ए. ह्यान्सन discovered the leprosy bacterium in 1873. Leprosy was the first human disease proven to be caused by the bacterium. The first effective treatment, Promin, was introduced in the 1940s. अनि एपिडेमियोलोजीमा चाहिँ occurring in all age group can affect every very young infant. Both male and female are affected. Male are affected more often than female, about 2:1. Epidemiology prevention चाहिँ numbness of cases change due to the new case and cured cases. Influma new case, relapse, immigration, outfluma cure, death, inactivation, immigration. Global prevention is less than 1 case per 10,000 people. WHO achieved the global elimination target in 200. Clinical feature skin lesion may appear as macular, papular, or nodules. Lesion can be single or multiple. They are usually light color, sometimes reddish. Loss of sensation in the affected skin in keratocystis, sign of leprosy. अनि हाइपोपिगमेन्टेसन प्याचेस चाहिँ यस्तो देखिन्छ. अनि त्यसपछि नर्भ इन्लार्जमेन्टमा चाहिँ यसरी नर्भहरू इन्लार्जमेन्ट भएको देखिन्छ. अनि क्लिनिकल फिचर्स न्युरोलोजिकल डिफेक्टहरू देखिन्छ. सेन्सरी लस क्यान लिड टु सेकेन्डरी इन्फेक्सन एन्ड सिभियर डिफर्मिटी देखिन्छ. अनि कजेसमा चाहिँ कजेटिभ अर्गानिजम चाहिँ माइकोब्याक्टेरियम ल्याप्रा, एसिड फास्ट बेसिलाई, रोड सेट बेसिलाई, स्लो ग्रोइङ इंट्रासेलुलर बैक्टेरियम. Human are the main reservoir, cannot be grow in bacteriological media. Incubation period मा चाहिँ week to years पनि हुन्छ. Mode of transmission चाहिँ mechanism of nerve damage, into throat, blood vessel, skin, nose. त्यसपछि इन्फ्लामेटरी रेस्पोन्स, त्यसपछि डिमाइलेसन. अनि इन्भेस्टिगेसनमा हिस्ट्री एन्ड फिजिकल एक्जामिनेसन, सेन्सरी टेस्टिङ, पेरिफेरल नर्भ एक्जामिनेसन, कम्प्लिट ब्लड काउन्ट, हेमोग्लोबिन, टोटल काउन्ट, डिफरेन्शियल काउन्ट, प्लेटलेट्स, ब्लड सुगर, urine routine examination, EFT, RFT, lipid profile, PCR, skin by skin. Still skin smear for AFB, bacteriological index, culture, mouse foot pad, 9-band amide, lepromin test. डायग्नोसिस चाहिँ पोलिसी बेस WHO र
NLCP. Diagnosis is confirmed if one or more cardiac signs are present. Skin lesion with definite loss of sensation, thickened peripheral nerve with sensory or motor loss, positive skin smear for acid fast bacilli. अनि ट्रिटमेन्टमा चाहिँ पोलिसी बेसमा चाहिँ पिभी बेचिलरीमा चाहिँ रिफाम्पिसिन 600 mg on month, डेप्सन चाहिँ 100 mg डेली, ड्युरेसन चाहिँ 6 month, मल्टिबेचिलरी चाहिँ रिफाम्पिसिन 600 mg मन्थली, क्लोफाजिमाइन चाहिँ 300 mg मन्थली, क्लोफाजिमाइन 15 mg डेली, अनि डेप्सन 100 mg डेली, ड्युरेसन चाहिँ 2 month. OPD management protocol मा चाहिँ registration and history taking, skin and nerve examination, classification, study MDT as per guideline, patient counseling, monthly follow-up, prevention and health education मा early case detection, complete MDT, contact screening, self-care of hand and feet, disability prevention, regular follow-up. Adverse effect of drugs used in leprosy, rifampicin red color urine, अनि hepatotoxicity, Depson मा चाहिँ hemolytic anemia, Depson sensitivity syndrome, toxic epidermal necrolysis, clofazimine मा चाहिँ brown discoloration of skin, GI side effect. Advice and suggestion for patient use coconut oil, POR the possibility of sensation loss, avoid to stay in crowded area, maintain proper hygiene, avoid to share the infected articles, regular hair checkup and medication. Complication मा चाहिँ crippling of hand and feet, paralysis, blindness, sensory loss in the skin, trophic ulcer, testicular atrophy, Charcot joint. Conclusion: leprosy is curable. Early diagnosis and promote MDT prevent disability. Following WHO NLCP policy and OPD will improve patient outcome. Thank you. Any question?